Vjerojatno znate onaj osjećaj. Imate nevjerojatnu strast, ogroman portfelj projekata na kojima ste radili dan i noć, ali borite se da to prepoznaju rekruteri ili klijenti. Pitate se zašto? Često je to zato što jezik kojim opisujete sav taj trud jednostavno nije usklađen s onim što poslovni svijet želi čuti. U ovoj analizi idemo to promijeniti. Pogledajte samo ovaj kontrast. S lijeve strane je sirova, brutalno iskrena osobna istina. S desne strane, to je ista ta istina, ali prevedena na jezik koji donosi posao. Ne radi se o laganju, ni slučajno. Radi se o preoblikovanju. Ovo je savršen primjer kako predstaviti svoju priču da komunicira vrijednost, a ne, ranjivost. Dakle, u čemu je kvaka? Potrebno je primijeniti jedan, recimo to tako, mentalni sloj za prevođenje. To je most. Most između te osobne, ponekad kaotične strasti i profesionalne vrijednosti koju tvrtke traže. Ne mijenja se ono što radite, nipošto. Mijenja se samo kako o tome govorite. Ovo je srž cijele transformacije. Idemo red po red. Prvo, osobna borba postaje priča o učinkovitosti i snalažljivosti, čime se briše svaki strah od nestabilnosti. Zatim, korištenje svega i svačega? Ne. To postaje upravljanje višemodalnom arhitekturom, što zvuči strateški i skupo, a ne neuredno. Onaj hobi projekt sa AI-em, to je sad dokaz da znate isporučiti i monetizirati proizvod. I za kraj, ono naizgled nepovezano iskustvo iz prošlosti, pazite sad, to postaje sidro stabilnosti i vaša ključna prednost. Čekajte, idemo malo dublje u ovo. Svaki rekruter, svaki klijent u glavi ima mali kalkulator rizika. Fraze poput preživljavanje ili težak period pale crvene alarme nestabilnosti, ali brza izrada prototipova i izvori prihoda, to je jezik poslovne vrijednosti, to je glazba za njihove uši, jer im govori da rješavate probleme i smanjujete rizik. Zvuči komplicirano, zar ne? Višemodalna, višeplatformska arhitektura. Ali što to zapravo znači? To je samo fancy, profesionalan način da se opiše ono što mnogi AI entuzijasti već rade. Testiraju hrpu različitih alata da vide koji daje najbolje rezultate. Preoblikovanjem se ne pokazuje na sumično eksperimentiranje, već strateški pristup. Ali, čekajte, prevođenje trenutne strasti je samo pola priče. Prava, istinska snaga dolazi kad se to spoji s profesionalnom prošlošću. Da, čak i s onom za koju mislite da je potpuno nepovezana. Ovo je ta ključna razlika. Entuzijast je nepredvidiv. Možda je genij, a možda će samo svima trošiti vrijeme. Ali QA profesionalac, to je druga priča. To signalizira disciplinu. To znači da osoba razumije procese, dokumentaciju i kako strukturirano komunicirati probleme. To je sidro stabilnosti koje se traži. I to je to. To je to otkriće. Prošlost se ne baca u smeće, ona se integrira. Priča više nije napustio sam stari posao da bi se igrao s AI-em. Nova priča je nadogradio sam svoje postojeće dokazane profesionalne vještine s najnovijom tehnologijom. A to je neizmjerno moćnije. Dobro, i što se dogodi kad spojimo prevedenu strast s dokazanom profesionalnom prošlošću? Pa dobije se nešto što je poslodavcima gotovo neodoljivo. Dobije se hibridni identitet. Samo poslušajte kako ovo zvuči. Svaka riječ je na svom mjestu. Stabilno korporativno iskustvo. Super, strahovi su umireni. Najnovije ponašanje korisnika AI-a. Odlično, pokazuje relevantnost. Brza izrada prototipova i izvori prihoda. Fantastično, obećava rezultate. Ovo više nije samo životopis, ovo je poslovni prijedlog. I odjednom hobiji više nisu hobiji, postaju ključne kompetencije. Upravljanje arhitekturom, generiranje prihoda, osiguranje kvalitete, svaka od ovih točaka izravno odgovara na neku poslovnu potrebu. To više nije samo priča o kreativcu, ovo je priča o strateškom rješavatelju problema. Sad, netko bi se mogao pitati jesu li ti AI pokretani izvori prihoda samo prazne riječi? Apsolutno ne. U ovom konkretnom primjeru to se odnosi na stvarni, monetizirani glazbeni projekt koji već generira prihod. To je ključan dokaz. Nije bitno je li iznos velik, bitno je da je koncept dokazan, da se prešlo s ideje na stvarni prihod. Hajdemo sada sve ovo sažeti u jednu jednostavnu, pamtljivu strategiju. Nazovimo je strategija profesionalac-inovator. Zašto? Zato što kombinira najbolje iz oba svijeta, stabilnost dokazanog profesionalca i agilnost modernog inovatora.
Proces je zapravo prilično jasan. Prvo, treba biti iskren prema sebi o tome što je sve napravljeno. Drugo, to se mora prevesti. Treće, treba pronaći zlato u vlastitoj prošlosti. One vještine koje se podcjenjuju. I četvrto, sve to spojiti u jedinstvenu, snažnu priču. Stabilnost plus inovacija. To je dobitna kombinacija. I za kraj jedno pitanje za razmišljanje. Razmislite malo o vlastitom putu. Možda je to iskustvo u korisničkoj podršci koje vas je naučilo empatiji. Možda vođenje malog tima u dućanu koje vas je naučilo upravljanju projektima. Koja je to vještina koju ste možda otpisali, a koja bi, kad se spoji s vašom trenutnom strašću, mogla postati vaša najveća prednost?